Assalamualaikum dan semangat pagi semua. Okay, so perkenalkan diri ya. Nama saya Aini. Bagi yang tidak mengenali. Okay, saya medical doctor and my niche is in breastfeeding lah. Means to say that saya banyak tengok kes-kes ibu-ibu menyusu. Tak ramai doktor yang venture in this field. Okay, so saya share dulu a bit. Sebenarnya kan, kalau tengok banyak bra di pasaran kan, dia punya size tu standard. And ada some people susah nak cari bra dengan size yang sesuai dengan badan dia. Betul kan? Especially yang agak lain sikit badan dia kan. Sama ada besar sangat, yang tu kecil. Ada tu yang badan kecil, yang tu besar. Jadi memang susah memang kalau kita borak-borak antara wanita kan, mungkin kita boleh relate to each other lah. But then this Alora bra is splendid because kita just ukur dua benda sahaja kan, dan dia ada one more technology that is Flex Smooth. Dan Flex Smooth ni dia akan ikut kita punya bentuk badan. So kalau you pakai you punya Alora bra, even though it's the same as my size, tapi kita dah pakai lama, so mungkin bila saya pakai tu saya tak rasa ngam sangat because dia dah ikut you punya body punya betul bentuk lah. So yang tu kita nak kena share and emphasize tu wanita-wanita. Cuma slow talk sikit kan. So mungkin dia kalau ada tak masalah susah nak cari bra yang sesuai. Dan apa yang bagus adalah Alora bra kita ada banyak teknologi yang Haslinda dah cerita kan. So biasanya bra ni kita tak cerita ke orang. It is something yang personal gitu kan. Sekarang siapa nak cerita, walhal it's actually something yang very very important. Walaupun dia tersembunyi di situ. But that is the first contact with your body. Kan, before tak adalah orang terus pakai baju tak? Kan, kalau kita terus buka, kita terperanjat juga kan. Jadi mesti adalah benda pertama yang akan meliputi kita punya badan. Kan. So that's why the material itself pun dah sangat-sangat bagus kan. Kita ada condensation fiber, and kita tahu dekat kita punya breast, it is not just breast kan, walaupun dia kata superficial kan, dia ada a lot more dekat dalam. Kita ada kalau tu yang breastfeeding, of course you have something extra. Okay, but then kita ada kita punya lungs, kita ada kita punya heart, and kita ada a lot of kita punya muscles. So sebab tu bila kita tengok Alora bra ni, dia punya belakang dia tu full coverage tu kan. Mula-mula kita tengok mungkin kita rasa macam mana nak pakai. Ramai tak siapa kat sini yang kalau dia orang kata ni macam sports bra, tak nak lah, takut lah nak pakai, macam susah je. Ada tak siapa-siapa ada pengalaman macam tu? Tapi actually because of the Flex Smooth memudahkan kita untuk pakai, pasal kita boleh stretch sejauh mana untuk pakai, dan dia akan kembali memeluk badan kita lah. Dan yang paling bagus belakang dia full coverage. So macam saya waktu menyusukan anak saya nombor 4, waktu tu bra dah ada, dia still breastfeed waktu tu, and sangat-sangat meringankan ibu-ibu yang menyusu badan. Bengkak susu kan, baru yang breastfeed kan, dia dapat Alora bra tu and dia wean off, tak ada langsung ataupun kawan-kawan yang menyusu. So this Alora bra memang something yang I think kita kena galakkan untuk didapatkan lah. Jangan segan-segan nak bagi tahu because breastfeeding journey is something yang sangat-sangat crucial. Okay, kita nak memudahkan that journey because a lot of mothers dia akan stop disebabkan oleh difficulties along the way kan. Dia bagus pasal apa? First, untuk orang yang baru bersalin, dia akan lepas day 3, day 4 macam tu, dia akan milk kick in kan. Yang tiba-tiba you punya susu penuh, engorge dah macam batu. Betul kan, kat ketiak-ketiak ni semua clog kan. So if you have Alora bra, because I have my patients yang dia ada engorge breast dan dia pakai Alora bra, dia jadi soft tu sangat cepat. Means to say dia akan bantu untuk flowkan the milk. So that is something yang very very important. Selain daripada tu, dia ada kita punya lymphatic vessels kat situ
Because kalau kita tengok ibu yang menyusu, so this is ilmu baru, you can share to your breastfeeding mothers. Kalau dia kata breast dia berat, not necessarily it's because of susu sahaja. Sometimes it's because of the lymph punya fluid tu yang banyak. So dia dah ada susu tu banyak, lymph lagi, so dia tersumbat ke ketiak. So bila kita pakai Alora bra, dia akan bantu tu regulate kita punya lymphatic vessels sekali. So dia akan drain out the extra fluid from the breast. So your breast akan jadi ringan sikit lah kan. Biarlah susu je, tak payahlah ada extra fluid lain kan. But of course, bila kita jangan shock sendiri juga. Kita kena always combine dengan health lah kan. So you have to teach dada. So kita nak ada movements jugalah. Kita tak boleh rely 100% on bra saja. So kita kena banyak lakukan movements, okay, to make sure the blood circulation, kita punya lymphatic system semua bergerak sekali, okay, and all the toxins all the acids dekat kita punya muscles juga bergerak. Because kadang-kadang kita rasa lenguh-lenguh tu dekat otot-otot kita because of kita punya acid yang tak bergerak dekat kita punya muscles kan, dia jadi fatigue. Muscle fatigue lah kan, lenguh. Bila orang urut, wah seronok kan. Tapi sebenarnya you do a lot of movements. You pakai Alora bra, it will help dia punya movement sekali lah kan. Okay, so itu je. So saya nak cerita last lah. Lama pula aku cerita kat sini kan. Pengalaman bila tadi dia cerita kata detection of breast kan, kita sebut sikit pasal Pink October lah. Breast cancer dekat Malaysia ni, dia biasanya lambat. Dah masuk, Dr. Jo akan tahu lebih banyak lah tentang perkara ni kan. But biasanya dah masuk fourth trimester pula aku kan. Dah masuk stage 4 baru detected. Maksudnya dah meds, dah dia tak tahan sangat dah. Saya belajar dekat Indonesia tau. Kat sana lagi teruk. Datang dah macam tu, dah berlubang, dah memang dah menanah, tangan semua dah block habis baru datang. One thing is dekat sana cost jauh. It's a very big country and dia punya hospital besar dia dekat town, whereby dia mungkin duduk like 10 hours away untuk sampai ke hospital. So kadang-kadang delay with all the transportations kan. So kita kat Malaysia ni beruntung sangat tau. Hospitals everywhere. Kita ada LPPKN. So saya biasa bila saya tengok breastfeeding, kadang-kadang bukan breastfeeding cases semua datang juga kan. Asal ada lam je datang. Padahal kita tengok dia macam dah tak ada history of breastfeeding tadi kan. Kenapa dia datang? Because dia detect ada lam. Dan dia nak cari doktor to ensure kat dia kata this is nothing. But we cannot. We cannot tell you this is nothing. You have to investigate. So if there's any changes to your breast yang you tak tahu apa, you have to investigate. So kita ada LPPKN. So LPPKN ni, you just cari je LPPKN mana dia berdekatan dengan your place. Walk in je. Kan Dr. Jo kan? Boleh walk in je. Walk in bagi tahu saya ada ketulan dekat breast, saya nak check. Okay, so benda ni kita breast cancer awareness, kita kena galakkan orang untuk check. Of course kita ada Shiruto kan. Sebelum dia check kita kasih sekali Shiruto. Tapi kita jangan discourage dia untuk pergi buat investigation. Okay, because mungkin it's nothing, but if it's something, dia dah detect early. Because kalau dia boleh buang ketul sahaja daripada buang breast, why not? But if kalau perlu buang breast, kita kena encourage juga. Okay, pasal kita tak nak disebabkan oleh satu breast, seorang anak-anak kehilangan ibu, suami kehilangan isteri. Okay, so kita kena give the right awareness and knowledge to women out there. Okay, that's all from me. Thank you very much. Thank you, Dr. Aini. So